Salibonani, thanda ukulibingelela ngegama lenkosi. Siyabonga uNkulunkulu osigcinayo, osigcinileyo kuze kufikele ilanga namhlanje siyabaphilayo. Siyabonga sihlobo esithandekayo ukuthi usephinde wasinika elinye ithuba lokubana sihlanganeni, elinye ithuba lokubana sithole ilizwi lakhe ngemva kwesikhathi eside. Siyaxolisa bekulonye okuncane kade kulungiswa, kungasenani ke asibambeni lokhu, sikhumbuzane lokhu kubana kuhle ukuthi sisaphila ikakhulu ngensuku zona ezesiphila kizo okuzinsuku zokugcina. Thina njengabantu sizinikele kuNkulunkulu, silungise ubudlelwano bethu lo nkulunkulu. Zinsuku zokugcina sihlobo esithandekayo, singakuphikisa kodwa yinto evelayo ecacayo phose emuntwini wonke. So isikhathi sokuthi ebantwini abakhonzayo sibambelele ekukholweni, sibambelele ekukhonzeni uNkulunkulu ngeqiniso langomoya. Ebantwini abangakakhonzi ithuba alisesekhona, umusa usavuliwe ukuthi sibuye kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzasamukela. So asilungisele ubudlelwano bethu noNkulunkulu, asizinikelele kuNkulunkulu, kasibambeleleni ekukholweni. Singakhohlwa futhi sizokwenza into eqhakathekileyo, ubudlelwano bethu labanye abantu. Qhakathekile khonokho, qhakatheke namuhla, qhakatheke insuku zonke. Abantu esiphila labo kababusiseke. Singabantu siyaphambanisana lapha lalaphana. Asinqobeni pride ngokuthi sizehlise siyexolisa. Unqobe pride nawe oxoliswayo, uxolele, igama lenkosi lidunyiswe. Abadinga usizo sibancedise, umlimi asenzele kuhle. Asiqhubekeni lapha sikhulumeni ngalokhu. Xa ngaphambanisi sacina sithe thina indoda enye yayigula uHezekiya walandwa wazotshelwa ukubana put your house in order ngoba uzakufa. So njengoba saphila, nansi isicelo kimi lawe sisaphila, put your house in order. Lungisa ubudlelwano bakho labanye abantu, lungisa ubudlelwano bakho noNkulunkulu, umlimi asenzele kuhle. Wadlula uHezekiya wafa, wachiya umntwana okuthiwa nguManase. Ngicela sake sayikhuluma kudala le nkulumo kodwa siyikhulumeni futhi ngoba ngiyayithanda, isivezela umusa lothando lukaNkulunkulu. Ikhuluma nami lawe esesiwile, esesigxilile, sehla sajula phakathi kwesono. Isono sanamathela kithi, lathi sanamathela esonweni. Iyasivezela lindaba uthando lukaMlimi. Abantu sebesikhalele, uNkulunkulu uyabe lokhu eyelula isandla efuna ukusindisa, esibiza, esincenga ukuthi sibuye ngakuye. So umlimi asiphathise namuhla, umlimi asiphathise insuku zonke. Singalahli ithemba, singalahli ithemba. Asibaleni lapha sizakhangela uchapter 21 oka First Kings, sikhangele uSecond Chronicles uchapter 33. Asiqaliseni ngoSecond Chronicles. Ngihlanganise amadoda amabili, uManase loNebukadneza. Nabantu uNkulunkulu abenzela umusa, abantu abancengwayo, sibethana abacengwa ngendlela yonke. Bencengwa njengathi njengoba sincenge. Uchapter 33 iverse 10, sakasa kuverse 10 sizathi sibuyela phezulu. Uthi yena, the Lord spoke to Manasseh and his people, but they paid no attention. So the Lord brought against them the army commanders of the king of Assyria, who took Manasseh a prisoner, put a hook on his nose, bound him with bronze. Inkosi le, everything ayihamba abantu basalute. But ngenxa yezinto ezisukela kuverse 1, ebonile, ezwile, ekwazi indlela zikayise uHezekiya, yena wathi engena esikhundleni, iBhayibheli lithi lona Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem for 55 years. Uverse 2 ahlakhuluma into enganhle ngoManase, enganhle ngami lawe sisaphila. But ubunganhle bayo ayisibo bokuthi waphambanisa kuphela uManase, yikuthi wala ukuxwayiswa.
did evil in the eyes of the Lord, following. Liyamuzumanasi, ezalwa ekhula, wakhulela ekukhonzeni, wakhulela ekufundisweni ngamandla lomusa kaJehova lokuthi umlimi ufunani, tando kamlimi yiphi. Xa esengenile waba inkosi, iBhayibheli lona wahle wenza okubi, walandela izinto ezenyanyekayo ezenziwa yizizwe lezi uNkulunkulu azixotshayo uIsrayeli ezongena eKhenani. Kulezinto kulobubi balezi zizwe obaze bagcwala inkomtsho yabo yagcwala ngokuba babebenza. Umlimi wathi ngaleso sizathu sengiza kubakhipha ngibasuse kuleli lizwe. Israyeli lapho uyazohlala nxa selihlezi kuleli lizwe linanzelele, lingakopi, lingenzi, lingalandeli imikhuba yalezo zizwe. Asukubambeni lapha sewethandekayo. Wakhangela abantu emhlabeni, iningi lethu iqiniso siyalazi, ngaphakathi kwakho ngaphakathi kwami ngiyalazi, uyalazi iqiniso, indlela kamlimi siyayazi, siyakwazi okumele sikwenze. But endleleni ekuhambeni empilweni siyajoyina, siyashiya intando kamlimi esiyaziyo. Njengezizwe, njengamazwe, njengezimuli, njengama-communities, siyayazi intando kamlimi. But endleleni siyachiya stophe izinto esikwaziyo futhi mhlophe ukuthi ziyavusa ulaka lukaJehova. Nangu uManase, he built high places his father Hezekiah had demolished. Uyise ngena wenza izinto, wasebenza, waze wabulala lenyoka, wayichola, wayiganda inyoka yethusi abawu-Israyeli abayikhangela enkangala belunywa zinyoka, base beyikhonza. Wayichola, wadiliza indawo zokukhonzela izithombe. Yena esengena wavuselela wakha. Kulabantwana, kulabantu abakwaziyo mhlophe ukuthi ukhulu, ubaba, okhokho bake bahamba ngale ndlela ephambene lomlimi, bafika laphana baphenduka, bamukela uJesu njengenkosi lomsindisi, badela limkhuba, bachiya lokhu kwenza, bayekela, balahla amayika, balahla lokhu, bazinikele kukhonzeni umlimi. Thina sesizalwa sikwazi ukuthi bakulahla lokhuya, sihambe siye kudobha, sikuvuselele, sikulethe ekhaya, sikuphile, sikufundise abantwana bethu, sikufundise abazukulu bethu, sikufundise omkethu, sikufundise labantwana bethu, kuze kulandele labangane labomakhelwane. Sesivuselela izinto ezabhidlizwa zalahlwa ngabobaba labokhokho bethu. Umlimi kasenzele kuhle, umlimi asiphathise, kasibuyene enkosini. Okwadilizwayo ungakuvuseleli, kasibambelele endleleni yokuphila, indlela kamlimi. Banengi abantu sibanengi esesibuyela kulokhuyana okwalahlwayo, esesihamba siyegebha okwagqitshelwayo, esihamba siyebiza imimoya eyalahlwa. Abanye sikwenza ngoba sifuna inotho lodumo lomhlaba. Kube sokusiba lombuzo uthi nxa usulakho, what shall it profit a man to gain the whole world and loses his own soul? Wenza uManase, wenza lezi izinto ezibuhlungu, wanikela uverse 6, he sacrificed his children in the fire in the valley of Ben Hinnom, practiced divination, witchcraft,
sought alms and consulted mediums and spiritists. Wahamba uManase umntaka Hezekiya, uHezekiya owakhulekayo, uHezekiya owazinikele enkosini, uHezekiya owadiliza izinto. Nxa esebuya uManase yena wayathwasa, wagqiza, wabhodla, wangabhodwe emuva ngembiza, wangabanjwa amahlombe, wangayithinti igesha ngoba abadala kabayifuni. Walandela imikhuba yezizwe. Umlimi ayethe bengazilandeli, umlimi ayethe ngenxa yalezi zinto lina zizwe lingafuni ukuzilahla ngizaliqeda ngilisuse emhlabeni. Umlimi kasiphathise, umlimi asenze. Khangela ukucwila esonweni kaManase. Wahle weqela kuMamdiphu. Kazangaye enyangeni, iBhayibheli lithi he practiced witchcraft. Wayafundela ukuloya, wafundela ukutshayisa umuntu ngombane, wafundela ukulumisa umuntu ngenyoka ingekho, wafaka ubuhlungu empandeni iluma umuntu ingekho inyoka. Wafundela ukuphosa abantu, wafundela ukucupha abantu inyawo. Ubona unyawo solufitshane kulolunye, waphosela abantu imvukuzane uManase. Nanko okunye akwenzayo kubo. He did much evil in the eyes of the Lord, arousing his anger. He took the image he had made and put it in the temple of which God had said to David and to his son Solomon, in this temple and in Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, I will put my name forever. Indawo umlimi akhuluma kwacaca, wakhuluma kuDavid, wakhuluma kuSolomon. USolomon ededicata itempeli, uIsrael wonke khona bezwa ukuthi indawo yokukhonzela uJehova sezulwini, indawo yokuthi nxa ulesono ubuye uzokhala, indawo yokubana nxa kule drought wakhuluma uSolomon, abantu bakho nxa sokule drought, nxa sokule mkhuhlane, singabuya sikhangele kulindawo, sikhuleke sikhangele kulindawo. Wena usezulwini mlimi uzezu khala kwethu kususikhulula. Indawo uSolomon wathi ededicata, wakhuleka wathi mlimi, even seselizweni lokuthunjwa singatshibilika sikhangele eJerusalem, sikhangele etempelini lakho, sikhuleke usizwe usezulwini ubususiletha. Indawo uSolomon athi yona uNkulunkulu babo sezulwini lanxa sekubuyela abantu bezizweni bengakhala bakhuleke bebhekela indawo ubezwe usezulwini. Itempeli okungasondawo kuphela yokuthi ibe inhle, yayindawo yokuthula, yayindawo yokuzokwethula imithwalo, yayindawo yokuzokhululeka, yayindawo yokuzohlangana loNkulunkulu lothando, yayindawo engabandlululi umuntu, edobho Israyeli idobhe nomuntu wesizweni. Solomon wakukhuluma khonokho. Umlimi wathi indawo okuzaphakanyiswa ibizo lakhe. But uManase phezu kwento zonke azenzayo lokho okukuthwasa lana, wasesenza wesi kuthiwa lokho akwenzayo kwavusulaka lukaNkulunkulu. Wayakhipha izinto zokukhonza umlimi, wayakhipha i-altar likamlimi asambeli la kule ndaba la, elisithi umpriest wayesima, mina nxa ngibuya sibanda ndonsa imbuzi yami ngenxa ukuthi ngonile, lapho kwakufakwa khona umhlatshelo wezono zami. Wafika uManase wakukhipha khonokho, wazokhipha ibridge phakathi komdali lesoni, wazofaka i-altar likaBhali. Ayesekwenza
kwanza wayesesithi abantu bengayi kumlimi. Sihlalo sithandeka asikuzwisiseki. Ezinye izinto esizenzayo, eminye imikhuba esiyivusayo, siyabe sesivalela abantwana bethu, siyabe sesivalela izihlobo zethu ukuthi ziye kumlimi ngoba leli altar lalingelo ukuconnecta isoni lomdali waso. Isoni lomsindisi waso. Uma naso uyozokhipha wafaka ialtar likaBhali. Umlimi kasize, sizobe sithandeka umlimi kasize bazali. Kasize bobaba. Yebo uyinhloko yomuzi. Ungumpriest lapha ekhaya. Udonisela ngapha abantu bakho. Imuli yakho idonisela ngaphi? Yiliphi altar elingikhaya? Liyaba connecta yini lo baba osezulwini? Nangu omunye uDaniel chapter 2. Usitshela ngenye indoda layo eyavezelwa umusa ngumlimi. Ngemva kokuthumba isizwe sabo Israyeli, uNebukadneza wadobha abanye abafana wahlala labeduze wazama ukubafundisa imikhuba yakhe, wabanika amabizo ezithixo zaseBhabhiloni. Laba madoda kulento eyi-1 ebahlanganisa ipride. Bible it goeth before a fall. Nguye uvula indlela wokuwa. Njalo uhlupho lwakhona nxa inkosi ungasavumanga yakuthinta ungawa ngenxa yepride kakuvukeki sizobe sithandeka. Asibale la. Chapter 2 kaDaniel, verse 11. Wayephuphile khona, ephuphe iphuphe livela kumlimi. Umlimi emtshengise imbali kaplanet Earth yonke. Umlimi ezivezile enkosini. Wafika waziveza ukuthi uNkulunkulu ophezulu kwakho konke, uNkulunkulu ophethe impilo yabantu, uNkulunkulu ophethe imibuso yabantu. Xa esephuphile abesebuza izaniso zakhe, kuthiwa zona ziyamtshela zithi zona, the astrologers answered the king, there is no man, no one on earth who can do what the king asked. No king, however great or mighty, he ever asked such a thing of any magician. Bayamtshela ngoba yena usethena mphuphile iphupho sengilikhohliwe ntshela iphupho lingitshele lencazelo bathi Nkosi, akula inkosi enkulu kumbe encane emhlabeni khona eyake yabuya yazobuza into nje ikithi zanusa. Sesibhodle sabhodla sabhema umdombo kwabanzima into leyo kasingeke siyenzele. Base asibatshela ku verse 11 aba athi bathi bona what the king asks is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods, and they do not live among humans. But indaba le inkulu labo sebeze bemtshela ayi shibilika udinge uNkulunkulu ongahlali labantu, uNkulunkulu omkhulu. Eselabo Daniel wabona ukuhlakanipha kwabo. Kuthiwa konke ababekwenza, inhlakanipho ababelayo, bachasisa into ezijulileyo phansi laphana. Hatshi ngoba besebenzisa umoya lo, ngoba umlimi bathungamela. Obhalayo uthi yena ngokukhona babo laphana baba lilight eliletha ukukhanya ikakhulu enkosini. Ungathemba amandla akho Nkosi kuloNkulunkulu osezulwini. Ungabuzi, ungathembi ebantwini laba kuloNkulunkulu osezulwini. Wala ukukhanya, wala ukukhanya. Lalela uDaniel chapter 2 verse 26 kusiya phansi.
The king asked Daniel, also called Belshazzar, are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it? Daniel replied, no wise man, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries, who reveals secrets. He has shown the king Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Your dream and the visions that passed through your mind as you were lying in your bed are these. Uyabuya uDaniel, uyabuya esefiziwe ahlale ame phambi kaNebukadnezar. UNebukadnezar athi wena ulamandla lenhlakanipho yokungivezela ungitshela iphupho lami ungitshele ngilencazelo. uDaniel uthi hayi angilawo la mandla kulapho emhlabeni ohlakaniphileyo ongafika kuleso sigaba sokuchazela inkosi into enje. Lami kangilawo amandla. But mana ngikuchumayeze nkosi. Mana ngikutshele nkosi. Omele ube kwazi lokho. There is a God in heaven. Manje ngikhulume lathi, ngikhulume sonke lapha ngani yafa indlela mbijana. Akulandaba ukuthi uhleze esihlalweni esingakanani, uqaqelwe ngamasotsha anganani, ulembobhe engakanani, uthi umkhulu ongakanani, uthi uhlonitshwe ongakanani. Kasibekwazi ngaphakathi kwethu sihlobethani ka. Ilanga liphuma, ilanga litshona ekuphilweni kwethu insuku zonke, kasibeni kwazi ngaphakathi kwethu, asibeni kwazi ngaphakathi kwethu ukuthi there is a God in heaven. Kulonkulu waqalisa uDaniel ngenkala ngathaya indaba emangalisayo. Wathi mina ungangethembi ngingumuntu kuphela. Mina ungakhangeli kimi ngingumuntu kuphela. Ngicela utshibilikise ingqondo yakho lenhliziyo yakho lenhlakanipho yakho lolwazi lwakho ulutshibilikise ukhangele indalo, ukhangele ukuphila. Ube kwazi inkosi ukuthi ikhona inkosi enkulu kulawe, uNkulunkulu osezulwini. Lo uNkulunkulu lamandla okuveza imfihlakalo. Yeah. As your majesty was lying there, your mind turned to things to come. And the revealer of mysteries showed you what is going to happen. As for me, this mystery has been revealed to me, not because I have greater wisdom than anyone else alive, but so that your majesty may know the interpretation and that you may understand what went through your mind. Angichasisi lokho kangikwazi ngoba ngihlakaniphile. Ngikwazi ngoba oveza imfihlakalo ungivezele ukuze wena ube kwazi. Lana ithuba likhona lokuthi uDaniel aziphakamise, uhlala aqhubeke ephakamisa uNkulunkulu osezulwini. uManase lo Nebukadnezar bathola amathuba amakhulu sitobethandika. Ukuthi lanxa becwile esonweni uJehova wabalandelela, wabancenga. uManase sikhulumile kuverse 10-11 ukuthi uNkulunkulu wathumela abantu bakhe, wathumela abaprofeti ukuthi bamncenge wala. Nayesala uManase ungabala iBhayibheli kuchapter 21 ngicabanga ukuthi uverse 6
uthi yena uManase waba busy wachitha igazi eJerusalem elabantu ababethunywe uNkulunkulu ukuthi bamxwayise. Ababhalayo labazimbali bathi omunye owabulawa nguManase Isaiah owabuya wazokhuluma loyise. Wathi indlela yokumthulisa wafaka izigodo, wathatha izigodo babopha ngocingo lapha sebemfakile ngandluhlaka umzimba wonke, kwathathwa isaha wasahwa uIsaiah esahelwa ukuthi umkhuzelana. Ekugcineni kuza kuba licala okuphakamisa uKristu. But kakusoze kuvala ukuthi aphakanyiswe. Sengikhalela kimi lawe isikhatshana lenkosi. Ngasibuyeni enkosini kusesemnandi kuseselula. Isaiah athi wathi dingani inkosi eselokufunyana. Libizi seseduze. Ziyesi isikhathi sihlobo esithandekayo. Njengoba sancenga kunje, ancenga amadoda la amabili, siyancenga ukusa kwamalanga. Bala ukukhutha ukuncenga, balwa ukuncenga. Bazonda laba babancengayo. Bible lo Manase wagcina kubuya ukomanda weAssyria bamfaki ihuka emakhaleni. Bamdonsa bayamvalela ejele umlimi esevumile. Xa ungekungilalele usepalace sizahlangana kuseli. Okumbhedo omncane lechembe encane laphana lokungumnya khonapho. Xa ungekungilalele ku8 rooms siyahlangana ku1 room. Kuseli. Lithi lona iBhayibheli Ngaba 2 Chronicles chapter 33. Xa sebembambile bamvalela kuthiwa uManase washala phansi wakhumbula uNkulunkulu. Wakhumbula uNkulunkulu. Ngakhumbula uNkulunkulu kuthiwa wakhuleka waxolisa wathi umlimi uxolele. Wakhumbula umlimi. uNkulunkulu kayise, uNkulunkulu wabokhokho bakhe uDavid. uNkulunkulu kaAbraham. So uhambe lokho ungeze kukhulunywa ukuthi uNkulunkulu kaAbraham kuchasisela abantu ukuthi babekwazi. Nxa kukhulunywa uNkulunkulu wamaMoabites kukhulunywa ngomunye uNkulunkulu. Nxa kukhulunywa uNkulunkulu wamaPhilistines kukhulunywa ngomunye uNkulunkulu oDagoni. Nxa sokukhulunywa uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJacob, uNkulunkulu kaDavid. Sokukhulunywa ngoNkulunkulu osezulwini, uNkulunkulu umdali ophila engunaphakade. Eseyedwa sebefile oIsaiah bafa bonke ababemkhuza echiye ecwilisa isizwe sonke ekukhonzeni isithombe. Umlimi wathi gudlungapha sike siyechaya ingungwana sibabili esebanjwe lapha efaka umkhala egqoke lokunkabhudula ehlezi laphana lamaphathaphatha ethalaza kwakuyiselo kuncane so into yefaqala ukuthi sure there is a God in heaven. Wasesithi baba wethu osezulwini ngicela ungamukele, ngicela ungithethelele. Ngicela ungamukele, ngicela ungithethelele. Izulu lamamukela izulu. Umlimi kalandaba ukuthi ucwile okungakanani. Umlimi akufunayo ukuthi phakathi kokucwila kwethu esonweni simbize vele umelele ulindele ukusabela imithandazo yokucela ukukhululwa emandleni esono. Chapter 3 okaDaniel sizweni futhi la nangu omunye verse 24 kusiya ku26. Usethetha abafana wabaphoseleziwe Shadrach, Meshach noAbednego. Xa ebaphosele ku-blast furnace uyabuya kuthiwa the king Nebuchadnezzar leaped to his feet in an amazement and asked his advisors,
weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire? They replied, certainly, my majesty. Your majesty. He said, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the 4th looks like a son of the gods. Yamba ukuba phoseleziwe. Umlimi ayemjongile nguye uNebukadneza. Xa ebuye ezocheka athole sebengu-4. Abuza abantu ababelapha asiphoselanga 3, bathi siphosele 3. Athi sengibona 4. Lalela lesi statement. Sengibona 4. Owesi-4 lo engimbonayo. Unjengendodana yabonkulunkulu abangahlali labantu. Wayeyazela ngaphi indodana yabonkulunkulu? Wayeyazela ephutsheni lika chapter 2. Ngoba yiyo eyafika yamtshengisa i-timetable kaplanet Earth. Xa sayibona ku-blast furnace, uthi le ifesi ngiyayazi le. Ngeke ngayibona Samuel, leli lizwi like lakhuluma lami. Nga-ignore. Waziveza uNkulunkulu kuNebukadneza ngephupho, waziveza ku-blast furnace esemila abafana. Wala ukuncema. Wala ukubizwa. Chapter 4 verse 22. Wazophupha futhi inkaratha yesihlahla. This is the interpretation, Your Majesty, and this is the decree. The Most High lokefithizela uDaniel. Ukuthi ngasibe mkhulu kakhulu phela lesi sihlahla sibonileyo esikhulu esilengatsha esesifinyelele ezulwini, inyoni ezafika zathola umthunzi zakhela izidleke, uthi yena nguwe inkosi. Lokhu ngumdala uqobo lwakhe asekhuluma lapha. This is the decree the Most High has issued against my king. You will be driven away from the people and will live with wild animals. Yendaba ngoba wala ukukhanya, wala ukubizwa, wala ukuxwayiswa. Kwenza uManase aqine seserumini engaka, wala ukuxwayiswa, walwa labamxwayisayo, wabulala abamxwayisayo. But ngiyabonga wayengelamandla okufinyelela othuma labo ukuthi bayikhuluma layo. Wasesithi umlimi othi ngisebenzeleke lawe kuhle, kuyala ukuthi sisebenze kuhle, ngithuma abantu ubeze uhlezi kuhle. Wothi ngudile lawo lendlela yokuthi azasibambe lanxa kungani kunzima kuze kufike isehlakalo empilweni yakho. Seke safika mfowethu abanye sebadlula kizo, okungorumuncane okuncane so, okungorumunyana okuncane so, uyisituation wakwangena kiyo. Abanye sebamzwela esibhedlela besaphila babetshakala bengamfuni. Umlimi wazo wakufaka erumini yana encane. Abanye bamuzwe sebephelelwe inotho, uyakufaka erumini encane. Thathu indlu, zidla inkomo, akufake erumini encane. Ukuze zwanane kuhle. Lalela. 7 years will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and give them to anyone he wishes. The command to leave the stem of the tree
with the roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that heaven rules. So safaka ibhandi sokuthiwa sikhweleleni ngehloko. Wasokuthiwa nxa likhwelela ngehloko lichaye phezulu lichiye ngapha isidindi isigumu ngasisali lempande lingazithinti. Chaya isihlahla waya sonke. Uthi yena le command window period umlimi akunika yona. It's up to you. Ungaze ukuthi dlwe ubekwazi ukuthi heaven rules. Ubekwazi ukuthi there is a God in heaven. Yikho kusele lempande zilokho zikhona. Hallelujah, siyambonga. Nankumuso ngaka. Kimi la kuwe. Basingayekeli kuze kube too late. Size sifele sonweni, size silahleke sithokozana. Ithemba liba khona sisaphila. uManase wahlala phansi sese ebuseli yakhe waba kwazi ukuthi there is a God in heaven. Ngemva kokwala izixwayiso zonke leziya, uNebukadnezar kwazi kwathatha ukuthi aphile lenyamazana inkosi edla amahinya wonke, ama leftovers avela etafuleni yenkosi delicacy ngaso siwabuthile thina. Wabachiya wayahlala lenyamazana ngokwala tanto kamlimi. Baba tanya ukuthi yena mali niphinde lokho. The command to leave the stem of the tree with its roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that heaven rules. Ungayekela zizagcina zibolile impande. Okusele kuphela emhlabeni. Ukuthi sibekwazi ukuthi kuloNkulunkulu osezulwini sizinikele kuNkulunkulu osezulwini. Amathuba esilawo lawo silobe sandikayo. Yisidindi esichiweyo emhlabethini. Ukubana ithemba lisesekhona, zwani inkosi isancela, zwani inkosi ibiza. Mfowethu dadewethu akulandaba lokuthi ule position engakanani emsebenzini, le position engakanani ekhaya, kumbe umsopo, kumbe umabhanana wedibha. Dala emakalo umuntu wesigayweni eqakathekile okumangalisayo. Leso sifundla kasenze ubekwazi. Singakuvaleli ukuthi ubekwazi there is a God in heaven. Kumbamba nge4x4 winduna. Kumbe CEO ecompany. Kumbe president, kumbe minister, kumbe commander, kumbe yini. Kumbe residents. Akulamfa edlulayo ungacelwanga ukuthi kumbe lilokutsho. Sumutshela abantu ngamabhuku. Ongakhohlwa ukuthi heaven rules. Khathesi uplanet Earth wonke sichiyelwe isidindi. Khathesi impilo zethu sonke sichiyelwe isidindi. Grace period umlimi asinika yona ukuthi sibekwazi ukuthi izulu yile liphethe izinto. uManase kwathi dlwese yedwa asiqinene ngalokho sivaleni. Therefore, Your Majesty, be pleased to accept my advice. Renounce your sins by doing what is right. Sechaya ngathi sechaya, sevayindela. Seqethe uthi nozwana Nkosi, ngicela ungilalele, ulalele advice yami, ulalele ilizwi lami, ngicela uchiye ububi bakho uphenduke. Ungaphenduka, do what is right. And your wickedness by being kind to the oppressed. Meluchinche ube lozwelo, ube lomusa. Ongabantukazana laba lezigqilinyanga lezi. Ungayekela ukulalela advice yami. Ziza komela izinto. It may be that then your prosperity will continue.
1 hamba sizivalela kuverse 28 siya phansi ngayo. Wathi ebhoda ezitshele echaya isifuba so wathi yena iBhabhiloni le ngeyami yime ngiyakhileyo kwathini. Verse 33 immediately what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. He was driven away from people and ate grass like an ox. His body was entrenched with the dew of heaven until his hair grew like feathers of an eagle, and his nails like the claws of a bird. At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes towards heaven, and my sanity was restored. Then I praised the Most High. I honored and glorified him who lives forever. His dominion is eternal dominion. His kingdom endures from generation to generation. All peoples of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases. With the powers of heaven, the people of the earth, no one can hold back his hand or say to him, "What have you done?" Uthi yena sezitshayela izikhathi ngaphakamisela ubuso bami phezulu ngakwazi ngakholwa ngabakwazi. My sanity was restored. Ngamdumisa umlimi ngabamazi umlimi. It took him 7 years esesegangeni. uManase angikwazi ukuthi wagwetshwa iminyaka engaki. Ukuzabe kwazi there is a God in heaven. Singaleli emnyameni, singaleli esonweni. Kasibuyeni inkosi sasibizwa sihloko sanga. Kungehlula kusesekathesi umlimi ulendlela zakhe zokudila lathi azasithole ngoba into ayifunayo umlimi yinye kuphela ukuthi sonke sisindiswe. Ukuthi kuzakwenzakalana endleleni yokuthi sisindiswe hayi akuqhakathekanga ngokumnandi ukuthi ekugcineni mina lawe kumele sibe khona ekhaya ezweni. Abaye kuzadingeka ukuthi inyawo ziqhumeke. Abaye kuzadingeka ukuthi amehlo angaboni. Abaye kuzadile ukuthi imisebenzi iphele. Abaye kuzadingeka ukuthi sithwale nzima emhlabeni. Ukuze sibe kwazi ukuthi there is a God in heaven. uManase wacwila wabiza inkosi yasabela. uNebukadnezar wacwila, inkosi yangenela wabheka phezulu wabakwazi ukuthi kulonkulunkulu umlimi asenzele ukuthi umlimi asiphathise. Uthi yena akula muntu ongabamba isandla sakhe, akula muntu ongambuza umlimi ukuthi kathi wenzani. At the same time that my sanity was restored, my honor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom. My advisors and not men sought out me, and I was restored to my throne and became even greater than before. Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt the glory of the King of heaven, because everything he does is right, and all his ways are just, and those who walk in pride he is able to humble. Umlimi asenzele kuhle. Mina lawe nanka amadoda amabili abacwila bazibacwila but bazinikela uNkulunkulu wabamukela. Singalihambeli khatshana, asibuyele kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyathethelela. Asibuyele kuNkulunkulu. Umlimi uyasinika impilo lethembe lihle. Asikhuleke nini ungahambeli khatshana nenkosi. Singavumi kuze kwenzakala ezinye izinto ezibuhlungu empilweni yethu. Kasizeni enkosini kusese right. Uzatholakala kuphela. Umlimi asenzele. Yindaba engiyithanda kaManase ngiyayithanda kaNebukadnezar ngiyithanda esivezela ukuthi umlimi ka give up. Isoni sakho uyasifuna uyasilandelela uzasithola. Ngakuthole kangithole kasigcine igcinoze likhale. Ekuphileni kwethu insuku zonke sibe kwazi there is a God in heaven. Baba olungileyo sezweni siyabonga namhla, siyabonga insuku zonke. Seluse siphathise sifundise ukuba kwazi ukuthi ngophethe izinto emhlabeni. Hlala lathi namhla usigcine insuku zonke igama lakho siyakhuleka. Amen.